Kolasip District Secondary School Sports sang ni somni pathum chu Kolasip Sports Stadium ani min khan DO PKL siam lenin hon na anei Joint Action Committee JSC for Libel Road chuan kong chhia da wanga an lir theite wiring te de sairang in karan hi dan tir lova an duty nuwa vo in a training duty an ti to Assembly Speaker Pularin Lian Sailo chuan vo in chhu khan Assembly Commissioner hena MLA atanga ban na the lut CZS cable chung kwa te chibai ule chanchin thar kim changzo kin lo ngai thla ila achhiar tu no el wanal rat pui Kolasip District Secondary School Sports sang ni somni pathum chu Kolasip Sports Stadium ma nimin khan DO PKL siam leni chuan hong Kumin High School Sports a hian Kumdang Ayin School tel antama High School somthum pakhat zet an telani infiam na disciple infiam na shang football volleyball basketball TT badminton le athletics mangin in elna an nei dona tunkar ni som pathum hian akhar na nei ani ang opening a hian chairman PGS Zai Than Tluang a chuan lomna thu soin organizing secretary Pujari Zaram sang an hena training report ngai thla kani a khwalian PKL siam le ni chuan zirlai te transport poimo na te soin zirlai khoshang shanga tanga local te chu do sakna a hlan bok ani Joint Action Committee JSC for Libel Road chuan kong chhia da wanga an lir theite wiring te le sairang in kara ni ni tlantir lova an duty nuwa voina training duty an ti to JSC for Libel Road chuan thu chwa siamin kong tha kan nei theinan an motor lian te ding ria na chak jok le tha jok a tho ani theinan ti in an eizon na khailak po hwamin kong siam turin sarkar an nge na CM po in pompuin chak jok a siam ani theinan tho ho tha ti thu tar langin PWD le NHIDCL lamte ma chak taka laturin shil ngalin malak ngalani a CM chunga po anlom le ni in an soi na chak taka tho ani theinan duty in tlaivara anin da thu tar langin JSC for Libel chuan na thok ti boy thei tur te na tho laklo lai ti chiat le mai theite venpui ngalani thun soya na thok tu te pon na chak takin an thok theya anlom le ani na thok tu te pon na chak takin an thok theya anlom le ti in Kolasip le wiring te lama tlom ngai duty te Kolasip DC le SP10 election pon ani tak awanga har satna an to thei thu te soin duty ti top turin na taka an lo nor thuan tar lang JSC for Libel chuan sarkar thunai tu te thuzom mai than ti thu tar langin duty thei an ni talawa an du dan thathiam ve phalo state dang motor lian te chu an lo lu thei talawa hei hi poi kan ti hle ti in hetiang thil te athlenta ka chuan JSC te chuan mundanga an duty te po turin ashata lauti ashata lava ti tom nga ni se ti an rerani tukin atangin duty ti top nga lani a na thok tu te na thok hlei thei lova an oma kong tha kan nei thei na thok tu te na thok hlei thei lova an oma kong tha kan nei thei talawani chuan JSC chuan poi kan ti hle anga motor lian kan momo phur tu te an tlan le hlei thei lawani po in kan mo phurna kan ruat thei to lawangan ti kan hmala na kan chhunzom thei tak lawa chuan kong tha an du berani awangin tha thok tu ten thatak le chak zo ka an tho theina atan thei top chwa turin JSC for Libel Road chuan Kolasip DC le SP an ngen ti in thu chuan siamani Assembly Speaker Pularin Lian Sailo chuan vo in chhu khan Assembly Commissioner hena MLA atanga ban na thelu zoa media meet zo na changin BJP azom chan tura soifia Pularin Lian Sailo hinak tu zana BJP a lomlu ani donani Pularin Lian Sailo chuan meeting shang atel na atangin centrala BJP an sarkar le ngei don ti soin Mizoram chu kan sumle paidin mun achalawa central puina tel lo chuan thilati tak thei lo ati BJP azom ani chuan centrala BJP an sarkar le nge yanga kan lut ani chuan thei top kan ramtan min chwa pui an tiam ati a central sarkar tel lo chuan kan bu zem phai dona Mizoram tan bu zem ni thei katum ani ati Mami district ko waching tu ten har satna na satak an to thin thu soin Pularin Lian Sailo chuan Himanta Biswa Sarma nen kanin bia a BJP kan somani chuan Mami district a ko waching tu ten har satna an to lo na atan ma an lak tur thu min shil atia Myanmar atanga kuwa ronkal chin dal turin Assam Chief Minister chuan
Chan hawani tur thu ashil thu asoi pularin lia sai lo chuan Zoram Medical College chu ama kutnia soive chin ama kutnia soive chin te po ani na chin a om thu soin ZMCN kolna atan hian state in cheng vaibel chhazate la manga kan lut ani chuan central in lak min tiam ani ati border trade po a kal thei thei lo ani a chhataka border trade a kal thei ka du a BJP ka zom chan pakhat ani bokati Assembly Speaker atanga bangta pularin lia sai lo chuan MLA atanga pulal do ama aban chungchang zo na changin mitui tla chungin shiom ti takin ka bang ati a ani ne inkar thatak kan neya pudu omane an inkar a that thu soin pudu oman lo laban lo tura ati thule thlakhatal dilin aban talo ni in a soya anuwa ban katuma thlakhatal millo ban lo le te atia ka ban lo le a anuwa ero ka ban ta ni ti in chiante MLA atanga ban chu thil shiom takani thuwa soi in than nung ber sang ni somparia ta sumen dik tu expenditure monitoring ten in than kai noya paisa an man za chu chengnoi sompali chuang atling Chief Electoral Officer Office in Atarlan danin expenditure monitoring ten kumsang ni sompariat MLA in than puya paisa an man zongzong zat hi chengnoi sompali singria jasari somnga pakwa atlinga danle thupe kengko tu ten zu an man zongzong zat po liter sing khat zali som pani atling Kumin in than puilo om tura hian in than bai pui tu official lamte ba ka Mizoram People Forum te chuan sumle therhlo manga vote leile shal konga mitin te phim khur turin an nge na hemi konga hian khau takin dan an lek ko don ti an lo tar lang to Congress Legislative Party Leader Puzodin Tluanga chuan kan Chief Minister in kan leibat tam luat awanga tena diglo manga mipui min bum phet atum hian mizo mipui te min za lovin aril runat thak tak zet kati ti in a soi khovel le India ra min leiba tamzong te na anaya chu state in kan tho chwa GSDP atanga chuta kan leiba percentage ani ati voina chanchin thar la khom tu te kom na Puzodin Tluanga chuan Reserve Bank of India data a chiang ton hnung bera Mizoram hian GSDP atanga chutin leiba za somnga puruk point pasari aneya India ra malai banga berani ati data hnung ber ni ma se ladang lam thei sang ni somni pathum budget estimate apo GSDP atanga kan leiba tura chut chu za somnga pathum point pakhat ni in India ra malai banga berani le don tho ati leibadan enin actuala chwa huna chuan za somnga pathum point pakhat ain asa ngei don ti chiang sa ani ati tho chuanga takle tho chwa nei tlem tak bat zat hi an poisa bat zat atanga chut a fu theilo awangin khovel point ramle state ti leiba chut na atan an tho chwa zat atanga an leiba nei zat percentage hi leiba nei tamzong te nan amang reng ani ati a Puzodin Tluanga chuan kum khada cheng noi som thok chhuakin cheng sing khat leiba nei nge kum khada cheng sing khat thok chhuakin cheng noi som ba se phurit ni zo kangati heta chang ringot po hian leibat za tamzong hi GSDP atanga a percentage za chut tur ti alang chianga CAG report hnung ber en chuan Mizoram sarkar chuan a leibat cheng vaibel chhesang thum za sari somkwa pasari point pakwa panga za somre pathum point pani pariat chu ama leiba lo nei to rul na ta na manga abat Vaibel chheza sari som ruk pani point pathum za som pasari point pasari pani chu thil danga tana manani thu chiang takatar lan ani hei hian finance and call to chief minister Sumen Kol konga a hlo chamti chiang takin atilang ti in a soibok ani khazung kha tun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ni e